Palić, Srbija. Ja sam Tripun Grguljević I pitam se što je film. Što je za vas film? Film? Da. Zabava. Ja volim recimo fantastiku, ja sam žrtvenik i to što ja znam. Da. Ovako ne znam da kažem. Joj, nem értem. Vesti, to gledam, što interesuje šta je u naš domovinu. Svako gledam ja film. To je dobra jedna igra što mogu da zabavim u filmu. Ne razumem što... Film. Sve zavisi kakav. Dobio se neka te ratne mrak. I'm coming to get you. Ma ništa me ne interesuje, sine, nemam hljeba da jedem, onda to možete upisati, ništa više. Dan Corleone. Ova država Kao i obično, narod pojma nema što je film. Pa, ajmo im pokušati pokazati. This long gun belongs to the man with no name. This poncho belongs to the man with no name. Rico! Heard you want to see me. What's wrong, Ramon? You losing your touch? Shoot to kill, you better hit the heart. Aim for the heart or you'll never stop me. Ajmo vidjeti nekog ko zna. To je za tebe film. Što je film? Si vatio?